Kini kedai ke AKASHVANI Shilong ke kubor ban pulih dailu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke kubor. Ke sorkar kadang yai trei ban penlong ya ke India ke ri ke balak ban yang halak ke jong ki kijat ong Menteri Rang Badu Narendra Modi. Klem palak penenkam ya ke pisah ars pak lor tengka belayok pediang na ke bentaban senalin tirel hari boy ong Menteri Rang Bak ke Meghalaya ukonrat ke sangma. Bat dang penkreat ke National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL ya ke details project report na ke bentaban sena ya ke surak 4 lane na umyam Shilong. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulong baka sorkar kadang yai trei ban penlong ya ke India ke ri ke balak ban yang halak ke jong ki kijat bat kala jam saprang ru haki babun kiliang. Ulapan kan mau bakari kadang yai pen i ya ke jingkut jingmut ban but ya ke jing pen kelat mai ya ke jing long renti haka kampisa tengka ke jing khut haka khen ka dia bat ke jing nang sam nang kiu bakan thup lang haki palat shipos nembala lain. Haba ajing kren haka webinar halor ka Micro, Small and Medium Enterprises MSME kum ke engine jong ke jing nangsan ke jing shnai ke tiar kitar ke jing shalan shabari bat ka bor nuclear Menteri Rang Badu ulong ba ke jing yaine bat ke jing long bas kem jong ke jing pin kalat mai ke lawan ra ke jing schools kem bat mai hakikam karkhana Ulaban rap bagi jing persyang jong ke sorkar ke lapan duna ya ke jing keta jong ke kelam COVID ya ke yok kakon ke balai rapat ya ke India ban kiu state ha ke yok kakon. Syuk ulong bagi ri ke pertai ki kwa ban penklan ya ke jing adai paralok bat ke India bat ke MSME ki don ke benta ke bakrau ban penkaladur ya ke yok kakon jong ke India. Menteri Rang Bak ke Meghalaya ukonrat ke sangmah nin kesengi ulaya thu hake yung dorbal tauan baka pisa ke ba aspa klur tengka balayok pediang da ke bor sensa district jong karib hoy na ke bentaban senaya ke lintirel 4 simpen non kam yaka namar ba ke sorkar ke klemla pendon kam yaka na ke benta ke jing thiet jaka na ke daw ke jing mi ke jing persya ke bajur na ke liang ba pher jong ke emlang salang. Menteri Rang Bak ulong ru baka North East Railway Frontier kala batha ya ke sorkar jalla bakan penpaino ya ke pisa baklem pendon kam kabalamang hakalai photare ujemmang arajar khan nyu. Menteri Rang Bak ulong shushu baka sorkar jalla ka menjore ke jimunto jong kalintirel hakaliang kayok kakon kamtam hakabapen poi ya ki mar ke mata namar ka penduna ya ka dor jong ki mar hendrai ulaben yaw baka sorkar kamla banyak chakmat hakababu ya kalintirel hari bhoi district namar ke jing persya ke bajur Ulampang ke yang dobat hawan jong ke Meghalaya Thomas sangma ulapan tikna baki jing pen kre ke dang ya chaplang na ke benta ha ke benta bashapo jong ke main hall ha ke yang dobat hawan badang te menta ula jubab ru ya ke jing keli halo ke jing la pendap ya ke yang dobat hawan menta ke snem da ke boong ba ke yang dorbar baka dorbar ke ban sawan la tikna ban penlong ha ke yang dorbar hawan ke bathamai ulaya thuru baka daw jong ke jing slam ban pendam kam dai na ke jing duna ki nong trai hendrai dai na mar ke jing trai sani yak kam Kementeri jong ke tenat karep karyang ikong Amprin Lindo ilaya thu ha ke yang doba thawan hnen kesingi baka sorkar kala penlong ke jing ajing hikai ki nong rem halor kumnu unle ya ke jing pang ke bapen put ya ke shilut sentiu kwai ke balakta ya ke jing rep kwai ha ke jalla haba jubab ya ke jing kali jong rupa marak ubakwa bantim laka sanat karep karyang jong ke sorkar ka tim ne em spang ka ni ke jing pang ke balakta ya ke ding kwai hada dengri bat rong ramblok ke menteri ke lapensyai baka sorkar lembaga tenat horticulture kelas nok tilang bat ke Indian Council of Agricultural Research ki Krishi Vigyan Kendra ke Meghalaya Basin Management Agency bat ke scientist na ke Central Plantation Crops Research Institute ban penbyang jiarap ya ki nongrap da ke ba penlong ya ki jing ajing hikai ba pher halor kumnu ban ya kun persya ya ke ni ke jingpang kani kedai ke AKASHVANI Shilong ke bon lam shapi ya ke kubor ban beteng biang ya ke kubor
Deputy Chief Minister ka Meghalaya uba Preston Tinsong nin kasngi ulayathu haga dorbar mang tengka baka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL kadang penkre mentaya ka detailed project report na kabanta banchna ya kasulok 4 lane na umyam Shilong. Haba jubab ya kejingkeli jong dukhat kaliang persya uba lakmen rumbui uba Preston Tinsong ulaong baka 4 lane elevated umyam Shilong road kan sedang nakathan ICAR Haribhoi district ban pinyeso bat kesurok Sherpi Shilong lengba ke jaka jong ke MEECL bat lengba kesurok ke banathem jong ke jingking umyam ulaong ru Bayaki kali bakit mar palat ya ka khandai ton umsha banyak lengba ke jingking umyam badak ka kenjang jong ki kali banyak lengba na jingking ru labu tang armitar uba lak men rumbui ulong baka dor jong ki mar ka laki shaba palat namar ki trop ket mar ki hap banyak hadu prapo kilometer lengba ka maurung keneng banpoi Shilong bat kani kalak tak bha ya ki riu pai bha Kesorka Meghalaya nin kasngi kana pentri kami ke skim one time settlement arajar arpausan hakaba kinong pendon kam boarding electric ken la ban siudep no yakabai boarding basa jongki da kabayo ru buon kijing mentoy yakani ke skim la penbena ban pentri kam do menteri rangba Konrad Kesangma hakaji kendu yaki officer ke MEECL Shilong Kani kat nailat ikip sau pausan hajar ngut kinong pendon kam boarding baken la ban siudep no ya baro kibai boarding badang sa jongki. Lada kini kinong pendon kam ya ka boarding electric kiwan siudep no ya ka by boarding kanwan ra ya ka jinglum pisa ya ka MEECL hadu shispa kat khandai klur tingka. Kinong mikmat sa kayong dorbar tawaan ka Meghalaya na South Garo Hills kilapan kre banik kerpat o menteri rangba Konrad Kesangma baon ya keren bat kesokar pedeng na kabantaban penyari kalintirel na Guwahati sa mendipathar kaban la penyesok pat ya kabak mara bat wat syadu syadhaka. Menteri Ketenat Puli Putih Urakam Sangma haba pentikna ya kani hagala si ublay ulong ba mau rengkat bat sangut ki MLA jong ke district ken salet ya kendo ya menteri rangba ban airu hau ya ke dorkas na kebantaban penyar ya kalintirel na Guwahati sa mendipathar syabak mara bat syadu syadhaka. Nalor kani ula banru halo ke jingdan kam banbu iki integrated checkpost kanang banyada na ke jingwan rungtu jong kibriu. Ka chairperson baningkong jong ke Meghalaya State Commission for Women MSCW i Professor Bilores Lindem ila klatno hakas ngiblay balala ha California United States hadin ke jingshitom ka balabat kandiat por hakarta ka baprap holaisnem. Ikong Bilores ilayalam ya ka Women Commission baningkong jong ke jala nadu kasnem arajar san hadu arajar pra ilalong ke head jong ke Center of Distance Education Northeastern Hill University Menshwa bat ka coordinator jong ke IGNU Study Center Shilong ila bat ru Menshwa ya ka kam kum ke director jong ke College Development Council Nehu bat director jong ke State Resources Center Nehu nadu balaseng ya ka hakasnem kat khandai spa prapo nyu Hakasnem syajar khandai spa khandai po khandai layok pedang ya kesadar Walabhai Patel Award for Women Empowerment na kamenta ke jing tre shitom jong i hakabe day bat ke jing pen kup board ya ki kentai lengba ka thok ka puli ikong Bilores Lindem ila penmi bon tali ki kon bat ki article bat ila tre ru ya ki bon tali ki project bala baiten ka da katanat social welfare jong ke soka Meghalaya Hadin balayo ay kajing tip ka batikana na ka Assam Excise Department katanat excise na ribhoy lang ba kajing batha jong commissioner ka excise kalapan long ya kajing khandrai ki atli ki jaka shet ki at bean ha kasni ublay baladem ha kaway ni kajing khandra balapan long ha Shilong bypass ha umyam lala ban penpra bat penduk pendam ya ka kambean ha kene ka jaka kat bah ha kaway pat kajing khandra balapan long ha umyam industrial complex shim lalap ay ruem Katu ka kubor kalakun nak AKASHVANI Shilong hakapo prabajing ini so bat ka AKASHVANI Delhi nak banta ki kubor kani kedai ka AKASHVANI Shilong